Facebook and YouTube ni nyinata DLFM 106.9 kase boy ehon foni any videos awodo nyina nam so a wobenya bi na wahwe ediamayen sanso ena mere se Adjoa Agyei nche na kenkanya na yam Facebook no so DLFM 106.9 bomodi ansa adwenche ne be fans ma ho de betodwa awie na mom wo yaman yosem de a jemre na kwa party atena kese ko kenkan ne ho fans no kokoje twidi amponyankopon onte nanim emfa nkyerɛw na samtitira ebedi kese bono mu akotene awie ye ne sem ejabra ne ato dansoman idakese no me ne nyina da atumi ahia enam so ma abofra wanya mfinhia no wotwe wahwere ne nkwa ewugya eto edwanimu no eho yede mu kyeremu besom awie Ghana man peni abedi echire abekasa echemu se Ghana fo nyina enkambom no mombo African Union ni European Union for sane beya ombetimi akwati ayamanyosemu basabasaye na ma Ghana ye timi na nsenema bi kwaso in fact ene ye di man kansa ni mu wanwasem dummo enyasem kuma ubehu bemma pa na beti kentin nwuram sei no watiase oba so pap anu sumtietia na ya sa de ntiampra mene na ndamabu mensa wantiase ne ntokwa meme bi so maybe so sibira mema sa ne senti empenifo akwatena se akofa mra bia ba mu kirem se we be fra ne se eye domestic abuse law ebeboa pa se be ye ni pa bi tetem fa hode so no wono benya kama fa wei eya se hwe omanga na ma ena afiso mofra efa hode so na de emra wei ede aba emontene FDA for akoye operation ewon crime pimpini mantem hanom etimi akogye abibiduro beye 98 a chese omofa enko food and drugs authority for hanom enko register ebobodi awuramu awa sante mantan mu de na wioso senior high school no ye friend say ama matter education momoden edemfinhia mako edu na in fact afahya ne course no na ye ni kasempa ye de mu kiremu ebesomo awie Guta NLCB worldwide for edindra yeduku muamwa edi akogu Kumasi Central Market sanya beya ometimi ekum emu anketenkete awo ebobodi aguramu awabosi okande mpotem wonim se ho na modie ene spare part hu dwumadie no mudia na meke se mpenifo agya tum sem wonom spare part bono bechete so se beboa na Ghana hyenkafo nso mo ho etimi atomo ensem no pina ka ho na yese nkonwa de be se me se agye mensem kase bo diere ha ene nsia Echiri Paul enkron kasa fidie so na ya ka mo se yam papa dade Lumba ye ne tuatua bas yankopɔ ya adoma openim abusumedi anim ne da etoso edumiensa emfempem yenu ene de no munti bua ho na yenkɔ na ye ne bɛkɔ nso a asante mantem Kumase yenkɔ ne sansa sa keke ne senti ubehia tade a obɛhya ho bɛyɛ fɛ pa DLFM aye bi dia bɛbɛtobi ye pepamfo ne de demo in fact fɛ pa bɛtobi ne yemfa nkwa yi no ye wodi ye t-shirt ne in fact ya to ye bo asaya ne kama pa na onim ade ba kwan ema ne ye dane say size bi a wo bia no se de woni pedua ne tibia no ubenya ntade ne bia to ye wo medium ye wo large ene ye sanso extra large betobi na yie no ye mfa nko ye san ye chede ya pace na duku su ka ho a Kumase be de pam Bradief mafia ne muya ye Wagboba Junction North Legon ye ne Wisconsin International University College ne de hwe ne mo krabo premantemu bibi nti wontumi ma ni haw frempenifa ahomatrufo eso ne yanka se yemfa t-shirt no duku ene che no emfra ma ofie hono ahomatrufo ni nie 0579 284 181 0579 284 181 and 0531 356 732 0531 356 732 Samsung me kama sa de hia mo wotema ene ashama no matene na free same t-shirt na ne chene duku no ebia kopiem ewo krom pap ayo no wotema community 8 ntemu no ha okra wokon wo mpotem ho no ma afra matrufo we na babode ani penifo eni ensa woso 0531 356 732 na ntade no nsaka bi ne yakopɔ ya adoma ye nyina yetumi kwa santemantemu enko ye ye ne fefefe Menkan Lumba super enfama esan se ye de afan fidie mu aso ne sokroje ye de mani pedua no esan se FDA nso no agye atumu nso no emu ede ye papa ya wasache sanso ana boto a upebia wonsa betimi akabi na so open ne dodo eto abetimi afren penifo 0555 274 757 ana 0577 475 343 Madam Abanya Miche ye so distributor ewa dansoma ne importer mu owa adjacent Lumba Sport Pietus Lane freno ewa 0557 349 401 Mama Vic ewa Franco Sport adjacent to Nyinaso Washing Bay freno ewa 0500 680 783
Bra Kwame ewo da common circuit station Obanyadom Choba freno ewo 0244 094 793. Madam Edith Kusi ewo Dowenyo Opsi Central University freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Setra ewo Pokwasi Oduma so satisfy water depot no ebe government school no freno ewo 0592 317 481. Auntie Emilia Ewatema Community 4 Secondary Joint freno ewo 0540 423 201 and 0574 761 398. Akenkafo yesen konwa ebeso mawie no edi ameje so eye wofa osi ade yo diwan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene mo wofa seba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no enchire mu ankasa beso na sana no me wofa ase kokofu sewa na wo se die kasebo no eye de ba de a sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu be kade share ye ewo Facebook ada fizi YouTube na kasebo no Champion Taylor afi DJ Zigibi senior man adamenti ni emfa kasebo ne chirimu no efa ensomom ya sha kasebo na se emfamfiri atoye nchem emu ewo nkrabo premantam abofre bia wanya mfinhia no enwotwepe enedu ya hamachen eja atumi atom danso eye idwadata nim ema ne nyina tumi ahyema nam so ema na wuku ada homachen ya abafra afi ne wanya mfinhia eya nwotwepe watumi afam ahwere ne nkwam nansema hodo a odumija adwuma yekode beto abonten mechira Ghana National Fire Service ede ba abonten echirimi se eja no hyasia ahomache dumienu ya ne eja no hyasia na ehye na adwumayefo mu free Dansoman fire station kopie mu simamienu pentem no mabwane akopiem ewo biaye eja no etoye ewo Dansoman ejanim na emperefo jama mbane yakodu na mpa ne nuane ampa oh na eja no ehye ntentem in fact na no aye dempa na nkonta atobentum kram na mo kiremu se womba moden ekofa akada betumi abono maso jana no mako nwotwe eye 8 fire engines ebi edi free industrial area Afinsu Ministries National Headquarters Madina Weja Enya Accra City and Afinsu omunya private water tankers mienu a free Accra Metropolitan Assembly wa kwa boy make sirijano wonom etimi asanom na mpenifo ebo amane se emra bo ahomache don baako na semadio aduonum baako apa hono mekire 151 no o modern abo meja no atumi akofom kama na ebo ahamache no miensa epa ho sema miensa pe no matumi aso na afidi na eseja ne de akofom kram na ebo ahamache nonum epa ho sema aduonu baako pe de ne ja no wonom atumi aso na esedi o maprapra chire ja no wonom atum no kram na ro sama efiri mu ba echirem se abaya afini wanya mfinhia na nwotwe pe eja ne hye ne du baabi no penifo antumi anso anu nti abofra yi watumi ahye wada no nso ne penifo dane emu no e de ma police force omonye na monfa abofra no enkohye mu ne penifo anhwemu ahodo emfa hom ne jan de mekese de enne edan ahodo ye nuadan ene hwa supine ne nyina da atumi ahye aprapra kira ene danso meja no akira ye din a enya semkuma kram na odum jadwuma yekone kirem sem wono guso ahwehwem fise samna ye kese nya de wonim dikudie ntira enam so meja no etimi to danso meja na mekese de atumi ahye ne nyina na ba kompo etimi ankanti weni arho samam efi danso man eba wiei yede mo kiremu eso montisika eja prapra kire bio ewo danso man ejanim anase eye idwakese yenim ejane de etuntwae oh kra day in day out bia fire here fire day enti etuntwa na wohwe video na da ho no na yemfa na asema DJs gibi utumu se hwe cylinders ahodo e wo ho nom wei
ade we nyina so bo meja etumi dere pa en yenim say cylinders we ni nyina ye dwam ne wo na sa manfo fie na ya ade na gas jamframa na bi wo ma na because ehu ei ye besra otumirika na hia yan e wo Facebook and afinsi YouTube na bra behwe o cylinders pa egu ho no ma eja na tumi ahye no in fact ano oden na Kwadwo hwesa ne netebia ne tie na akoye te se ase omoton aduane wo ho ba bi omo ye nnuane bi ena cylinders nyina sisi ho sa na eja tumi atoma na se Ghana se ne de eja hyehye no yenimu bread so ba betwa o dabi o acha na miensa na awotwe ne jada baabi na japade mpempem na ni nyina akokwa we dance man adehye monkafra mate monkafra pa na se Shimota new station hono ma short se to aso be 6 chese ni na ahye ni na shops ni na ahye who kwan ya fa so agya ne by do munya ne se hye shops ni na ahye chale ama me se afem pa because ye boy ho modin bia se nkejai ye betumi aso so de bia da be da be so de bia ne gya ato baabi na to ye nchem na esi nti moto aye Facebook no so DLFM 106.9 monso amwa mano na ade amota pe YouTube no so modwane ye live on YouTube so DLFM 106.9 ye de video no be ato so nti wo ba benya bi na wahwe ato ye nchem a ato ade hya wo mo eye dansoman edwane de ni nyina ahyedwere pe yento akasebo no eso Yentoa Kasiabo ne so na Ghana mampani abedi ekire eye Professor Nana Jane Opoku Ajiman abekasa echemu se Ghana fo ni na enkambom no momboa eye African Union ani European Union for se ne be ya ometimi akwete yamanyose mo basabasa ye ewo West African eye region nim no betimi aboa ama African peace and security architecture no eno no betimi ahyemuden ewo ye African Union's agenda ye 2063 nim na etimi aboa na asumdwe etimi akoso no de adesrede we editudwa wa bre omubie eye 7th African Union European eye Union Summit no koso ewo Luanda no ewo eye Angola na ye na mienu no mudi si won ba omodea edi dwumadie no ede hyehye so na hyase eye obubu obosome ne de atoso aduonu nan ekosi aduonu num ewo mfimpim yenu ni aduonu num nim a oka eye aman panifo ni na edibom sanso na namsifo titiri amufri eye African Union ani European Union ye member state ni na abomode timi beka bomu ama dwumadie no etimi ekoso na saada na ankasa na African Union ni European Union kabom no edi eye mfinhia na aduonu num a eno so mobo omodea etimi kabomu etimi edi dwumadie no etimi ede hyehye so na Professor Opoku Agyema ekasa na ochemu se so mobo omodea no mo kabom na che mutimi sie ye basabasa ya no kwan ye betimi aboa esan se so mo ansia no kwan ye de ohia enenam nti omo momodea no mo nkambom na asumdwe entimi enkoso wo honom na chasa hoban bo ho sam so no entimi enkoso ye. Stability positions Ghana to engage our partners with confidence and to contribute meaningfully to Africa's transformation agenda. Ghana therefore urges stronger and sustained DLFM 106.9 and logistical for APSA governance architecture and our regional economic communities. Strengthening them is the surest way to achieve the aspirations of the AU's peace and security protocol. Indeed, West Africa contains its fair share of hope. This is a region of dynamic economies and breathtakingly creative, youthful energy. But it also faces growing threats. Extremist networks exploit poverty, exclusion, and shrinking natural resources. The way forward demands regional unity, a focus on the roots of insecurity, and community-based peace building. Ghana proposes a call for a meeting on violent extremism. We also welcome the European Union's Global Gateway initiative and its 150 billion euro pledge for Africa's sustainable development in green energy transitions and digital services. Ghana's other priorities include an EU waiver on offshore patrols, changing the essential parts of the Pond Hydro Dam, and support for the Dam Mongo water facility. Excellencies, the African Union has declared 2025 the year of reparations. Ghana,
as the AU champion on reparations, is preparing to table a UN resolution recognizing the transatlantic slave trade as among the gravest crimes against humanity. We urge our European partners to join us in this endeavor as co-authors of a just future. We also commend the European group for standing with the Africa group at the UN Human Rights Council. Ania uti ye Ghana mampeni abedieche Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Yantua kasebo no so ene yenyira mu ewo nkran pompone mantemu de ensam ne de in fact etemu pa se premeni abomum na oma ya timu no in fact edu ba bia na nsem ayire se benta na ne nyina ne se obanwu se oba pa na osibe ma so pap and usum left and right sa wokreyim ebedu ba bi so banwu se be ma kobrane pa na keti na betira ketiketi no si oba so ene mebo wo ya mehwe me papa usum ade nti na mpesen ka me kɔ kwan so na wo mpini behwani ya bono femfram na batan ebro no mama ni senti o man hwe ni mu se obetumi de mra bia ba ye be frɛ ni se domestic abuse law ebeboa aboni pa fa hodie ban se be ye obi entumi tietie obi fa hodie so ewo o man Ghana ni senti no aya so ye hwe o man Ghana ema emofra aye wonum fa hodie so me kire Ministry of Gender, Children and Social Protection omo abomoden atintim mra bia efe pa kwadan o mampeni se beboa se be ye a enema biada ya yedi tie nipa fa hodi o man Ghana mu no eto betumi atwende on mra no akwa eye attorney general metre aban lawyer pania ono kura ye nso ena hwe o man Ghana atate ne so se ofna ni kotu awisie emfa ne kire no mo se be ya mra no ebetumi de mo na mpanifu agye atum na boa na nipa fa hodi na hoba mo nsem no agere ede ama o man na Minister for Gender, Children and Social Protection ya mame Dr. Agnes na Momolate eden sandu tuja ewo mra mpanifo apa adwuma won to mo kirim sem 16 days of activism against gender based violence we ni nyina ne kire say ye hihye bi ye de aboa se be ya nefu amako dunsia ye betumi de abo dawuro se nipa hodo ye tie mfa hodie sukutia won mo no eso atumi ate be hye ase ewo bosoma yego mane da toso de nunum endo na hye ase makowie ewo eye ope ni mabosoma de ne da toso du na adwuma de we no ebetimi betimi de akọ awieye na osofo ekirem say in fact dwumadi ekoso mamu ne du ba bia eha adwenye free say adenti na betena se ne watietie onyonko fa hodie susa ye no ane say na men we ye Ghana ni onyonko ye Ghana ni na wo papa ni pasum etete ni pa ya se ne ade aba ne sai mu akra na dwumadi ne koso pe na osade na se kese pam ede mo mka bi mo mota na kiri ebi eye UNFPA o chense mo da o mat papa so mo aboa eta o machi na dewrubo etimi ekoso na afi wadwumadie na senditi da so ni say eye unite and violence against women and children echeso mba beboa pa se beya o man Ghana aba fonten tan so ye bomode adada nipa etwi wo mudi ene ebra mewa o me no betena saa na wadada na okope na mwen ne yache no na one nada bedada ne saa na wagini sika na wa hijack ne niama o ka kira busuafo so mo fa sika sim no wa mfa ma yenyawo ensempi o kire wo beboa ma saa ne mutu ekoso no eso etimi ati ewo manyim. In line with the government's agenda, the government of His Excellency John Dramani Mahama on tackling domestic gender-based violence, the ministry is working to operationalize its shelters in Accra, as well as getting the 16 regional shelters that was promised by His Excellency constructed within 3 years. I am also proud to announce that the National Domestic Violence Policy, which was under review, has been approved by Cabinet this year. Additionally, the law now proposed to be called the Domestic Abuse Law and its legislative instruments are being drafted by the Attorney General's Department. First drafts and copies were received with comments have been since been worked on and resent to the Attorney General's Department. We remain optimistic that the final draft DLFM will be submitted to Cabinet 106.9 before close of year. We commend the UNFPA for the initiative of involving transport companies in the fight against gender-based violence. Enuachi ene ya mame Dr. Agnes na Momolate etwane kasa so ene wo kire mi se mekese no ode abasobo kase pa ede bo
Yenuanom mpanifo mu ye adwuma ewo ahyenka emomekire ye transport sector no. Odomat papa pasefri se sa eye ento omoboi ekasa ebie nipa adwemo de fa sa ne mombone nipa bi etudite nipa no. Ombo modidi makotini PV se wo hwe eye GPRT mpanifo a ahyenkafo yi pina ye merema ene ma no mu ye adwuma ho no ma wo chema dodo na mpo ene ye merema na se betumi aboa ema se be nipa fa ho de tietia so no eso atumi ate ana se betumi aboa metu atwa ne nyina omo ka ho binti omo nyina mmoa na yentumi enta kire wo kire ma enya wo no mo nko ana na ma atre nkonwa esoma hodo ma ga ne mu nso mu nyina mo ka mom ne ye mmoa na mra so de nya adwuma se be ya nipa hodo bi a obi kodi bone ye kwache ne pe na hemfa so de we de ye sremo we de ye ne na mo ma yen keka ne fie obi se sabi odinsem huna na asoro pani abegina ho monim we de ye sremo ma soro ba mo me yen konfie enfa nkofie nkoka na somdwemra boko mo srem se de bi on pese bi besi bio sabi so obi jimi a ye mamla no enfa ne nto ne level mem na beboa me sabi nimpa yetete mfa hodie so no eso atumi ate e wo man Ghana. The transport sector, as we know, is dominated by males, and we believe the men and boys have a great role to play in ending gender-based violence. Distinguished guests, as we launch this campaign, I call on traditional, opinion, and religious leaders to allow the law to work in matters of gender-based violence. To our friends from the media, please use your good platforms to educate the public and condemn this act. I further call on women and girls, men and boys to speak up when they're abused, for there is help for each and every one of you. To all Ghanaians, we encourage you to stand up for the abused. Eni ya wuti ye eye mami ono no my Ghana so ye hwe edipa fa hodie ma ena efise mofra omo eye ho bambo nsem ena mo fa hodie so ni den ede Dr. Agnes na Momu Lati na ne kwakura mu no panimpa ono no every United Nations Population Fund e twenty aka ne say UNFPA Dr. Wilfred Ochan na ne so be pie mu ekirem say in fact na ni age papa no sre memma ye nyina ye moa na nipa yakutia wonom tietem fa hodie so titiri ne ma no yenya na sabi be ma opese no obada na so wonte ase a krache aden ese twintwantwa hye ne papa no sum enya bako nti osrada atete de nipa bi from titiri ne mofra ene ma no yenya na moa ene ma fa hodie so yembo ho ba na sabi ma so omo ye nipa e wo manyim. Today UNFPA Ghana proudly joins the national launch of the 2025 16 Days of Activism with a clear and pressing call to harness the power of Ghana's public transport system to prevent and end all forms of gender-based violence. This initiative forms part of a 6-year social movement that began last year and will continue through to 2030, when Ghana, alongside all nations, will report back to the world on the progress towards the Sustainable Development Goals. Eni a woti ye no ono ayo penipa in fact obo adwumaden ye pa na ofiri United Nations Population Fund aso ye ene be pie mo man Ghana mu a obebo ase ba ye betumi aboa na ema na mofra fa ho de nipa biteti aso no e betumi akasa etia ne din Dr. Eye Wilfred Ochan ena wote ne karama ne boyi ye nsam twere ne Same Opoku ene different club parliamentemo ebesom ye. Yantoa Kasiebone so na Food and Drugs Authority for abomodin akoye operation ewa awoshi ene eye boundary road no ewon kran ni mantem hanum no bomodin ahase obubu bosome ne de toso aduonu mienu ekosi aduonu nan ewon fimpi mienu ni aduonu numa amaba modin atimi akwaji eye bibiduro be ye aduokron woche ewo honum achesenya de omatimi a register na emomo ton ewo jom honum na niema omoje ye ewo honum eya minazel eye herbal tonic ene minazel herbal bitters sanso anapoget herbal mixture nini na no mo ton ewo jom honum enya de a FDA for Agyei atumu se eye no mu kirema ya de omobomodin aye operation we se ne be yo mbehwe na ye nuane eni ndura hodo muton ewo jom no FDA for nji ntumu no
ombetimi akogigini na sa ne be ya eya apomuden ho nsam so no ebetimi akoso e wo man Ghana mo san se hu behia se nipa apomuden betimi akoye no mo so betimi atena asase so ache na nya so ma akoto bibi edi na so meto bibi anom na no nam sinti no ma hwere mo kra no nam sinti no mo bo amodin etimi ekoye sa operation we na mo de ato adwadifo anim se bibi biara o mo ton e wo dwom honom Omomamadian no Musha Sevdi for Agyei Tumu and Son of Maton at the Amatimenfo no Amo or how be entimi enkoba ewomoso into Sania ma imagine in a year be drew a crown watching no a yard Omobamadian fa FDA for a year protocol so no matimi who quite on befaswa on betimi ato Sania mani negwes and say so ma Bomadian to a gunomo major the phone no crying so Momadian Toa Ned your how at the addressing for. Enti we no mutonton enura emra ma ho kwan se yeton wo mun register ye na se tiamra eno motonton no Ghana ha obi aso no noa ahaban na no de agubotum no to se Ghana ne yentunufu obi konwuram kwotete achampon busia noa ono na aka cho se fa bentoa na fa kosa wokọ CMB ho no ma akoa bi se minim so ye konfo se wo ho tumitete ahahan begu honom na wodan ne bakoro mo atwa ne ho ahia na fans saa munye huhweda Ghana focus ye pension chire ni too much sasa die bia ye ton bia moto oton so a wonhwe ho sa ade ne kra no e ya prove anase ya gia tuma emra wo ho a wo de ko ni pe wo de ye oni pedua bibia enkwese yenkwa ha wodache je se obi ato bia keke saa nti e be sere FDA fo no so mo moden ana muntim hu ngukrum na o mu pra Ghana fo pa ehu ya me nhira o mse de o maye ni saa maye ati ase ekoso wanya wishi won awoshi ni boundary road maya de nyame hira wonom na yento akase bo no so na yento fa enkopie mum ewa sentimentem na hono na Yosu Senior High School ye twanitia eka ne sa amamata education empenifu adi wonom finhia da etoso etu 10 years anniversary celebration ekoso in fact na esafata say wodi wani kotu ya wisi ekopiem enya se ye ka kirewo ehono ye fe pam na dwumade ne koso ewo school na kasa tena ya ene ye atitiri na nintene pi kopie mam Conference of Heads of Assisted Secondary Schools ye kan say Charles ekopie mu akyekirefo pi amanyofo na na watere nkonwa ene omo so mako school ni bi awie ewo eye Yosu Senior High School no ma ye fe ne say eye alumni ne kopie mu in fact ehono ye depa anafin so ye Amamata Education Foundation and Charity kopie mu dwumade ne mo ye depam na dwumade ne kwaso pe na kwankyerefo pani ono ene da eye Yosu Senior High School no anom Amamata Education Mr. Dennis akomia echire mi se school ni de in fact na mo pi wo hono mai ha wo mo pa titru efa kwani abadie won sensem behia school bus pa bebre na mra na mfa mofra ne nkomra saa na mofra ne beje ene wa chenso edu ba bi asemofra ne ye ne sanso empenifo ye se beboa efin so behia bia ya akyerefo de omutu beto teachers bungalows behia bi eno beboa pa ma kyerefo na ni age na omani aka school num eno wa chenso wonu si school dan bia wonu wieye eno so behia abamo o meboa na school no eye classrooms ahodo omuntumi simwie afin so wonu science laboratory so abode mu nyansape ebeboa pa mofo na yemhwehwemu kama ne science eno so behia sa abam meboa na wonum entumi ensi enwie no fa kwanya wesi de adesre edetom ka biewom ene aban mu say in fact wo behia mo ne senti kwa mefo so mbe modin atumi aboa na eye Yosu Senior High School no etumeto mpon na meka say Amamata Education Complex eje ntina Ghana nyina desua sense ma konka no meboa na school no enkonkan e wo mayim your challenges kese e wa ha ye transport ana teachers accommodation ana ye pese ye toa ye classroom blocks no ene ye science laboratories no eso na etiminya sa ede support ye teaching and learning e o school ye 10 years ye besre adofo obi biara ote yanka obi biara wo hwe ye se Yosu Senior High School Amamata Education ye de ade sere to adofo nyina nim se amomra emra me ye moa emfie duni Amamata UK charity IAB ede amaye but Oliver Fit will always ask for more say adomfo ene ehwefo emra emeboy na yetimi complete projects na akano say yetimi eye expansions na dia eye numbers abai ne beba no ebetimi accommodate but say expansions no entimi take place dia ebeye den kakra ene ebeye den kakra mpa ebeye den pa ene a woti ye no ono na ye kwankyerefo pani a oda eye Yosu Senior High School a empenifo fa ne se Amamata Education ewa sante mantene den de Mr. Dennis
akomia ena wote nenkan na no wachi ana ban ana musini onu gina mu de ma de hia wonom ewo ahafo ano southwest ye onumnyamfo Abubakar Sadiq enso ede na asia kase pa na basobo ede ma school ni say school yetumi aboa pa menne ubbo wura mpotem wonom pa hu masua ekwankan pa ni senti ono so betumi ata wo machi aboa ema mpuntudu matumi akoso school na beboa ma desuafo nso etimi asua de pa ma enhu masua mu mpuntu etumi akoso ede ama eye Wiosu Senior High School no na osanso de nsam de tudwa ekiremu sem aban gusu a obono ho moden beboa sene eye ankrankra schools no mako aduosia nkron 69 eye teaching ene afin so teaching ene nan teaching staff no obetumi aboa pa do nyina akoto pewuro so maboa o my Ghana so adusua no etumi akonkan o my Ghana na mo oye onimnyamfo kaso de nsem sei eto yamani boni Barbara Kranten enim ewa santimantem afuwe na akasa no ana bosome ayewumi Ghana ina hani aba yamansi no afano southwest nti yoso amamata atimanya 10 years awo celebrate there na o say ina eri anim nyame de eba beta omachi se dem be ma speech amekan no o sha school no moti e mfeduni abaya ko but abaya bia nya ready say oba absorb school no e dey akoma abaya but this summer on the top of May Director General of Education eba ha ema menini na eba school ha ema all the school no ekoma education minister ya nya nkata no good documentation so abaya absorb school no e dey akoka abaya school so sa opportunity na abano teaching and non-teaching staff makuma 49 and abaya edo mo pay na abaya ede I try omoka na no mkasa no hwa o say school nkran na fu efidi omoho ewo hanom but sa opportunity na abano school no abaya na ede e ba be fidi school no nti shira se be wanya 10 years na sa kansa na mawe se am kan Director General so be na akasa se school no ebitima konkan na abono mbodi here or say timia school bus e de ma school no e na teachers quarters DLFM 106.9 Eni a wuti ye no ayo penipo no na ye aban anam esine edema hafo ano southwest mensini mo mekire eye district chief executive for hafo ano southwest no wo eye sentimentum den edonumnyamfo Abubakar Sadiq ena wote ni kanama ni boyi yamani boni Barbara Kranten ene difri asentimentum ebesom yen Yentwa kasiabone sunaguta mowa asantimantemu ene LCB Worldwide Solution for abomodin aka abomu edi ndra ediku muawa edi akogu Kumasi Central Market adodo na friend sekejetia Dubai sane ebe yo mbetimi aso yare ano kwan ewo honom na yade omobo omodia ehya sane ebe ya muawa nketinketi ewodwom honom no nini na ebetimi akona chese odudwom honom a onkofa yarewa bia emfa enkofie na ye Director of Communications Eddie Maguta Joseph Paddy ene semchofo etwetwe nkomo na ochie mu se yade afiti mra ye COVID-19 eba ye ne de yade omemu hanom no ombomodia edi ndru omudiku muawa eni ndru omudiku yarewa wodo no edi kogu honom sane ebe ye betimi abu adwadifo nso so a omowo jom ho no sanso edi nsam edi ntu penifo omohwe jom honom ene adwadifo omoton ne ma wo honom se omomodia na omoma hunidie hu nsam entimi enkoso wo honom jonso de wa enkogina baabi a opebia na mbe ho na unjunso engu honom sanso ana wudidi anase bibia beye bia na mfenra no engu basabasa bomode ahwe sahunidie hu nsam ebetimi akoso ye niama yedi no anuane eba electrical gadget ahodo ni nanso embomodia engines so na nja ho enkofie anya sayarewa ebetimi ebuso sanso na ejahhehye ebetimi akoso intedwadifo ni penifo honom embomodia ahye ne so sane ebe ya omoto se kobasa omu kodwom hono ma ne maboni bia entimi entohom na hu behia pan so ombe ka omu ni na abom no ma chechom kan betimi afaso a ejom hono mchese ne maboni entimi enkoso na sese no mu hwe anim so ombe bomodin ahese ndo omudi muawa no omdi bi ebeko schools ahudom sanso ana yare sabia mu se ne be ya ni na betimi abo esan se honum ni na no eyade anipa wo hono ma wo so ombo bomodin a esi yarewa ano ewo ho
Spending more time adwanim asin ye fie cry yeden ye timuno enti baby a woto na odi dwana wo spending most of your time there and so am ho no anti na say oye ye sa ne ma na wankasa no ede yare ne be yeden na ede be bro enti abrani abregi na ye de won be hia na ye tu won fosa sa ne ma bi etete sa no won modin say won be twi won ho yeden ede afimu say na time bia no won benya ahoden na won de yeden won de adi won juma anase won de aton won ne ma enti ena jumadi a ye die enye ene edi kan ena enye ene nso ena ebetwa to abrani abre no na me chairman cry edi nkomo ono mpo kan say one market managers no edi nkomo na won mpo say enka yebetima ye no quarterly ana say 6 months interval kra na nka be den enka ebebo won enti going forward ne yebehwe na ya consider say request na won dia to enim no say bia quarterly bia no ana say 6 months bia no yaba be dis adwuman ewo ha enye kumase hanko a eyade a ye no countrywide sene be ya ede ahotie ebeba yidwanim na enkofa yaro bia nya dai emfa me ha obia ene ya uti ye aye director of communications at the Maguta ye Joseph Paddy na nuachi ana general secretary at the Combined Traders Association of Ghana aye Mr. Rubin ene nsem trofo kasano din sem say edituja oje gwawe ma ye dijuma hodo bebiro ase aduane for ase intare for ha enam for ase ade bia oboso to bia obetime nya no ke tia market ni saint no de mo wan kitten bi obo nte friends so nkronsuo nkura enti from time to time so yes management anka timi fumigation every month hu say mo ano ba na mo ba tie na de mo ba ye die ebeboa edwa no pa efutu amede bema ye minuan mudwade fo no say no kra ya hu ne die no ewo fom ye nka no kra nchire ho ye ni ehu ni se de o se ye die ehu ni fa timesire dwade fo say ye wura bronya bosumi hu say die mini say dwade be koso gidigidi amanfo bana amanfo ko ya nhwe ya na ya dwen afis na ewe fi say ewo se ye die ehu ni ye pon o se ye prapra ye shops enim ye o se yi ball nyina ba bonti na be de be ko timesire say ye wura bronya bosumi num no ye mpeja ho ni bie na se de be ya fumigation a omo ye no ye benya so mfaso Enquires ase ye fumigation ye wie no ye senja hotra asa timesire dwadifo no se ahonde ne ye mpejam kakra na ne manko ye man ene ya uti ye Mr. Rubin ono ana ye general secretary at the Combined Traders Association enti wadom de nuro kopetipiti dwane mo omo nkoye ne dwane kure bi mu bon pa o enye izo e ma na bi utumi adwonso edigo ayi wamo pe ni mu odwam ho no ma na mo ahwehwe gugu gates ni mu na ho no mu nyina ye kankan na wote ho se na obeya ne ade am ngofa asifo yiye na bio ukọ abobroshi market ni mu ni ade a wone mu wo ayi bat house ahode a ba bia e mai washroom wo ho a mo betumi akoye wo mu ho yi ebi G50 pesos pe ontua da na wadwonso aguade no de akubu because kwajo me sa we no musi no e wese mu se ye edwomfo ana musi ama wo enti scanner omo je na medwe se bia wo ko toilet a eno ana bia wo betwa 50% because of paper na wo beje no because o kwajo wona ya aya kan se o kwajo wona ya eno mbebo ya na bonti enti no eno no paper na de be mani ni bia tira na se enya ban na si ye onua twitwa ansem so ebi wo ho no ma ebia MP na wo ho na sie okwa bobloshi market wona ade ba kokura ni ha ho kura de wo nyina ya nkra omokura ni dwane mu ewo asket of the market ewo dwa no nchen ba bi enti na mo so mo yesa no because saban ya pebi ama wom ana ebia because of people nitanu mo wo twa 50% and de ya understand saban pebi ma na obi de wo ho a say 50% ana once wonkwa mo na mbabre o so mo muti na utua once di ekodwonso a na ye dey na say e de obedwonso be ye 10 ene say onua ni di ma say ohwedi hati ase untimi ni di 10 sa okodwonso 10 say obeboka ene 10 cedi ebia na ade na twa ni na so unu nsuo na wasusu bi go wedi abedwonso wati ase yenkenke amanfo adwenkyere omde aba ni bi na yenso na nadwo sikini apamfo meto aso na naba Donald Frank de aba na o say am here ye da se wa aba na o san say Anomanam news is loud and clear here in Tama Community 2. Me da se pam wo fa na naba Donald Frank. Ya minchira opi so wadwane dwumade dia free Tama Community 2. Na Junior Purpose Ediaba no say good afternoon dear. Good work. God bless you. No dem paibo aka ho ediama yeso ya dase. Na piaga diaba no say by 31st January Dr. Bamud Bawumia will be elected as flag barrier for the MPP mu amasema ene mu amasem ene mu amasema se mo betu ama no muntu no mu amasema manyesem menya manyesem na comfort mati dia bano good afternoon wa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa se
asɛm de mu ya po abofra wanya mfinhia wotwepe na gya hye no ye awurade nyankopɔn wo pani kura wo ye aduane gya kakra kura hye wa hwɛ sɛ de yɛte ye abofra ya bre nyankopɔn emfa ne kra emfansie na Mohammed Prince said the Abano say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa. Say I can't stop listening to DLFM 106.9 news. In fact, the news is blazing here. You guys are doing fantastic. Good job. Keep it up. We wafa say Mohammed Prince live edi free gomwako kufu edi free central region. Medase na dole ya jewe je the Abano say good afternoon King Promise. Twasunte ayi na me wafa say go anfa twasunte ya manke be ye dan ye din we kura nim say nansen so akata ose ade ye be twasunte ya kasa so akata wakofa abakwa ohwe live edi free Christian Village achem water ose nchi akase nkoma DJ Ghanaman and afin so eye DJ News oye dan ose dan dia news na ye dan eye laye mle ekyere sen me menten kran ni sa o eye la mle ndie mente ose eye ye mili la ye mili saa na omohwe na wo na wanhwere nkrani yi nkrani wa hawo nti obetira ase we susu wo hwe live we di free new plan station kwame nkoma circle me wafa ase wo fa ke di aba na manyosema odi aba jo kogimre kokenkan o party headquarters so wo fa me nyese adwuma no kra opoku active Emmanuel di aba na say good work champion bako de me da se wo adwane me live opoku active Emmanuel DJ active na Crazy JC mentor. JC, onua no nyame nkoa o, kane ya dwuni tiri hu fita. Besmark. Mama esa nyone ma no. Ngeme twitwaje ne pa, kane nkade e be ye no se je tuato na. Dele kayete da ba no se hwe live e different kura kan. Good afternoon yenso ya chia. Richard ahwede aba DJ Ghana no se ala hadwutwa sunte o se ade ya de wamf. Nhyiraba Kwadwo Sammy B alias ahunsuo mpani takrade Kwadwo krum twabe wo de hye konkron. And afin so Adjoa Agyei Sikapa aka Dumso Levy or say news in your official sweet like bird meat a more the sound of man na mo hwe live e wo gbochire station one man DJ Ghana man fidie no so DLFM man kase egbe nanam o da yas na adwumade an ye bo no wo se wa fie ye naba okwaye okoni nua bema eyi na so abakrum to wo krum pom ye nyina se wo cheche yenso ye mo akwa aba na me wo fa se sweet Elizabeth dia ba no say good afternoon my adorable crew aya bomidin na fa odon sem ka ho mame o can say adorable crew sa na wa momidin. Also today's news is so authentic. I love it. Sweet Betty, Eddie for Lebanon zone 4. Ya das mo fa se ya menhira opi. Kase bo no ye di si na yakọ. Na mommo ame na woda bi aba. Samuel Ofolibo atifra sentiment matutu bi ama na me ma anya pe onim benya case fia ha. Efiso ya mani boni. Enti awoda edi kan no me wo fa se oye nurse ni a. Wa ye ne graduation fefe fe okita ne che. Ene ye ne birthday. Enti happy birthday go as to you Beatrice Buadi ofin. Wono wo ye nurse ni e wo Boase Government Hospital. We ye friwa wo fa Nimpon papa Samuel Ofolibo aten a otonkra ama DLFM 106.9 na afin so wontumi FM any TV a eno wa sentiment mti enne ye me wo fa se ketwa Beatrice Buadi awofe nyame nhyira opa na wawoda we no onye ne sonko pamfa ma onpa prechire omanum dia sonko ade be ya adwuma se nurse ni se be ya onyonko ejade no ba ya sabe bobode atumi abo no pa na ese do mana kọ no ho no wasa ne yade na nipa nkwa wabo ye ho ban pa so happy birthday eko edema mo fa se ba udin ede Beatrice Buadi ofen we ye nurse ni ewo Oboase aban ayala sabia we afiwa wo fa ani den ede Samuel Ofolibo aten no se yemfa woda we no yemfa emaun ne kwakra mu no ekodiama yene aya maame ani den ede Christiana kwache wo Boase ne we efiri wo maame ani den ede Vida efiam ena afin so eye ahempoma ena Samuel Ofolibo aten na wo mu kyerem se busua ni nyina se yenka ncho so modo papa nyame nhira opi no awuda we no wanya ne soronko ompegya nani na ompegya wa afiri ne konkro bi ho no mamre wo mboa na yedie nkwamfie ene wonyi nkyere ene ma obrabom so we maame a wuden ede Christiana kwache awo Oboase we efri wa wo maame Vida efia eye ahempoma ena efin so Samuel Ofolibo aten na adehia ene wabusu amu nyina da egwo manso atobra kurum na omse ne yenka ncho tomodo papa te yakopon hira no awuda we no wanya ne senko kwa na onim se nansu fia no birthday kase chinchichi ne yemfa esika nkoto aduane efisa aduane abuso na Adjoa Agyei ne kwam yefum ene sexy mesremom fam sika nkoto aduane efisa aduane aba ne nyina ne se
Hwan dey na wo defia ha ne? Belinda den. Nati. Oye den ofia. Oye IT person, yeah. On e boa kofi. MCR. Yeah, MCR. MCR honom. On DJs gibi na wiai. O mo bo adwumaden. O mo na mo stream live. E wo Facebook na afin so hen fa. YouTube. Yeah. Entiene and birthday. Aye. And birthday. And now look is very special. Ayi zig me the picture I'm found photo so na ye yenko. The picture bu na adwa mfa nche me na me wo fast na ye birthday na say na ni aba na ye no. Utumu say yes. Oh, you're so sexy. So she's looking so good. I'm telling you. Ziggy, Miss Rao, the picture na me the man fatu go sisi amagana for na me hweni pa ye kana ho asemi. Awa. Da normally dimbi. E mani din on. What kai say din no? Me shedan ka bai, me kai madam there no the man madam there. Miss Rao me the picture bi atoto wa fatu so na ye mo na basket kakra na ye seronko. Enti ene eye Belinda Nati osono picture na ba ku bi wo no e me fe pa. Na butimi twa. Da bi ba ku bi wo he ba ko no. Enya na picture. Eye me dia. Ha se be na kan sa. Ba ku bi wo enu nie. Sa. Yeah. Ne dia. Na ya me dia. Ade na mo yesa. Enya na picture. Oh, ba ku bi wo. I'm looking for, I mean this one. The pictures be two se tre na buy. E do so pa. Na Kwadwo, ade na o yesa. Ada picture na me dia. Ono ayi the picture. Na dey one buy e ade. Me ko fa ni dwam. Enya ono ane dia. Se be na ko kan sa. Oh yeah, where say the picture? Na dia, oh yeah, we pa. Sa, na we na ye hwan dia. Open graduation. Ahun fedua. Open 442. Wey. 1642. 442 GMT. Enti na the birthday oh. Oh, wow. Yeah, she's looking good. And she's looking so lovely and sexy. So gorgeous. So very adorable. In fact, why if a power? Very eatable. Belinda Nati. What's it then? Very eatable. And what you say? There be anything cute. Anything cute to be eatable. Eatable no me eatable no me pesa me tiase me tiase. Ese ade ayedi. Enya sa na person. Yes, so looking cute. O to no ya ade ayedi o ye nipa o. That's how yedi nipa. Nipa yedi ni say. Asem ben kure. Me wo fa hin na aba adwuma yi. Me won fa straight home. Enyam gwan wada. Be sure so kochia America Davia so aba adwuma. Enti Belinda, ene your birthday on. For microphone no. Near monitor ni yanko. Empom ti say. Boko. Ene wa woda. Wedding fee ni say. Ana a secret and confidential. Yes. What can I say? What's the day? Me can say a secret and confidential. What can I say? Yes. I would have done a official me. The can say a minister water. Na on to shen so fengu abra boso. Oh. On feel the cronco be more mumra. Say ya yanko pono. Oh. Emra oyi Israel man free. Follow in some. No do mo yes sabin kruntu dwuma nkwase adwuma saa na yankopon yi omodo mo kobosha asase ne so no. Na ohene Faro ene ne dom ekohyehyɛ ntiase anam ekɔtaa wonom. Emram kodu pukɔkɔ na gya na yankopon ɛbɔ manifraye emapo ne kata atamfo no so. Sɛ wonim saa ayi tresem no. Wa kenkan kopie su pen. Wa kenkan da. Makan ba ache. Ache. Enti na hwan na di Israel man anim odo mo kotwapo no. Okwajiapo Mose ene bo ne homoden kwaye saa de yankopon hyira no enti oboatamfo na ni frede epo no kata wo mo so mo nyina ye den ewuye ye ka kire yankopon se ne wonka watamfo no nyina ngu pokokonum na onkata wo no mo so se wo ye die bia ka kire yankopon emma ne ye wa gode no o ma saa ye die ne ye den empie amen na won so abrabo ne sipin sita se matese sia wo kra wo de abusua sika wo mu dada wa wade Mesra wa wade mi bisa o ya no won wade ye wo be wade da ben pese mi bo donko mintia Ghana for mesra wo ha ba ye oda so ye adwuma o DLFM yem MCL boa ye adwuma den pa ye besre mo on wade ye ntiwe meton kakra bi pe na betua ban hyehye kakra e wo ho e terms and conditions di fabra na ye mo sika kan hyense kakra gu no so ye bra so na ye so na adwa sika na pamfo meje kunwa me dem aka bi dada nti dem meka se nyankopon hira no na onye ne kese ye hyebo se obe wade onye be ma 10 gram mo wo so wa muso onu so wo so ba oye brane pa muso wo so wa be ma oba 10 gram mo sa do be hia be ma obosi ahun senka onya ayi efe Libya burger type anka beboa ana hu ni sen efu ne so dodo ana hitman efu ne so go light
Yempe de owo afusa. O say Obekum nipa. When na fuso. Yempe omo mafuso. Nipa mbombo ni so obi afu ye frat. She hitman. Hitman na fuso. Enya no kweda. Oh hitman. Na omo ni afro. Ofie ba na fu na dika hu. Empanifo ase aboa wo so na ho maso. Aboa bi aso na ho maso. Eye kese omuye ne ho na fuso. What you say? Mefuso. Wafu nso. Na ho na fuso. Hitman ni Libya. Amo ba no mefu. Ahwo fe soroko nyame nhira wo. Ba de ne se wa hyebo ebedi difia ye nkoto aduane meboa. Kan ye hu behind the scene. Behind the scene. Kasam behind the scene. Oh, that be Yankopon ya do mo de afa ba kwa kan fie nti kasam da Yankopon ase na yenko. Etamaso. Okay, me da nyame asise de afa ba kwa ka me fie. Enye obi a na nya ne sei. Iti me ka kira de se me da na se. Ena ma ofon so me do mo ase. Some de me ba ya ase. No ma hwe me so abedi se. Omodo ba he fan wi ase. Yes. No ma hwe wo so bedu pempenso wi no. Nti wo da nyame ase. Yes. So, why ya de so ase. Hwamo. Me mama ne me papa. Ba Ghana for na ba Facebook nso ba ko de about say she looks beautiful pa. O say ba. Wani gine ho ana mesra bra. O say ba wo de mesra bra. Bra. Aha. Wo ba we kakra bi na betua. But terms and conditions kakra bi. And the county Ghana for ka say woni ye gina we so na ye de asi ene me wo fa se ba. Belinda Nati ne birthday. Timbetuma ba prepare kira nka beboa. No mesre ne yemfa yesika nkotwa aduane fia na Adjoa siki ne wa pamfo mesre mo bi ode aba o se yes o wani je ho mesre ode abra fia kito bi pa na betua na terms and conditions kakra ene wo ho kase bo no ye de asi emusemufo ne ya maze mebel ntwene se mo ede ema yen na DJ Zigibi Mr Samuel Kwama ne sanmane se Ozi Girls NF mo fa se ne odi na woda Belinda Nati Fredo doa ene beboa ye ne muhu ye live on Facebook na fi YouTube na kase bo no ye de besom mom na ye nua ba babla kranten ebo na mo fri kumase aba ha se no so onye report bi ono aso bebo adwuma ne bi fi hadam ono so ta akire bi o ma ye hunhuma ho bambo ha suma nkwa hene ebo mo de abata ye chi hunhum kwan so bo mpa ye ta ye chi ewiai na kenkafo ne ye mienu edi ameje so ye wofa o se ade ye de wan fu Nhyiraba Kwadwo Sammy bi minim wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwe hwan na e ba na Adjoa si one hwan na hwan kwame efum na afi sexy journalist you made any program bi kwaso emu oda pa ye friend saying e ba na ba etekwa na teko na wodi wodi ni ba ye de ne ye kire mu ha mu aduokron 90% ye de a enya mu de ni bia ye se kutu se bebam mo de ne ye 10% pe eno ni padindi nsenti 10 ye mo de a ba 90 ni de ye de a na kwame afum omrane kakra sanamrane ne yenko agona PSC odefo bu amponsem na ne tiri hu befu na bodwe se de onya bi Nyankopon fa nka ho onya bi a emusuo onya na de otena dwam tanda dwuma de ne friend say na Adjoa si uki radio na Adjoa si kitna se wa na wo ye den wa na uto radio no wo de won saka be ye oden na mra ye den se de ye den ese na Adjoa pe fans ye di agro na ya man fans oba ha ye fi so wo so why bad trepa no ho so fe bonam na ne me yen so atre muhima efifi muhima enkecha hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no ye kwe radio no ehye ne nsa kopem se no miensa bebo na ye ne ye program said Civil Babeto aso dia bi hard drive na no na DJ Afiba the international DJ Babeto aso dia wo so kopem se no bebo a DJs give be take over ye ma mo nyina mo ani tia ade hye luck is everywhere for every